زیاتر سر روشة هری داویه بتایبەتیجی سر عرض غزة و بتایبەتیجی هری داویه کو او ایرشن دو روزن در باز بین ارتش اسرائیل سر رفح ام برئیس عمر غول شروع وکاری سیاسی رام الله وردگرین برئیس عمر گلک سپاس کوین گل مدانه بود چی بتایبەتیجی و دما داویه دا و پشتی دام پیدانا ولاتن وکا اسپانیا ایرلندا نرویجی فرمی به دولت فلسطینی کو حتی پایتختویجی قدس بعدی إسرائيل بينجافا كهوصهات يعني هافتو نافا رفح ده طيب تيجي نافا خيفات جاي نوانا ده ولاتين سيفيل كرنا قرباني اولا هو كده اف بردوامية شر جينوسايد اللي تجي خلقي عربي فلسطيني ايش بركو زانن اسرائيل بشتوانياوي جالي فيتويا امريكا هي جالي سياسي آبوری لسربازی و دیپلماسی و علی راگهاندنی جی همو دواران دبراستی پشتوانی آوی تکرن جالی امریکا حتی نهاجی اسرائیل از کارم ببیجم پابندی بریار ناو دولتی نابن و هر جارجی امریکا ویتوش با اسرائیل دی جواتا اسایشا ناو دولتی ده بکار دینه دی جوان بریار او بریارن کو دا خوازا روستنا شر اسرائیل دی جی خلق فلسطینی دکه اف ویتو جالی امریکا و تیو بکار آنین و جالی امریکا و جنای قبول کردن براستی اف ایریشال سر رفح دی چارچوبیا لدیجی بریارن داد پروریا ناو دولتی تی براستی وکن زنن افریقا باشور الوید سکالیک پیشکش کرد الوید دادگاه او دادگاه جبریار دابو کو یکسر اسرائیل ریش خور راوسینا و درگاه رفح بفكرن جبو علي كارين مروفي ورابورتك مهانجي بپیشکش کرن درباري واري كارين كو اسرائيل ورد كر جبوي دادگاه لاف يك جناحات کرن براستی اسرائيل برو واجي وي كي هموجي کرن نا جنو صد جي خلقي فلسطين تي کرن اسرائيل نها دويدا مهاني كي دگالك رجده دخواز خوينا خلقي فلسطين برجينا اسرائيل خواست پابندی ریکفتن ناو دولتی بکه 24 کمکوژی لناو رفح حتی نها انجام دانه اسکار بجم یک شما در باسبوی جی زیادتری 40 کسی شهید بونه زیادتری 105 کسی بریندار بونه روزا دوشم موسی شما یاد کارم بشم دهو پیرجی 20 شهید و بدهان بریندار هنه هر وها کمکوژی کدنجی هات کرن کو 20 کسی ده شهید بونه هر وها اف سیاست کو اسرائیل پیرو دکه لناوا غزه آرمانشکریه جبو جینوسایدا خلق عرب فلسطینی ناخواز خلق عرب الویدا خلق عرب فلسطینی الویدا بمینن براستی اف جینوسایدا که برز عمر اگر طیبتیجی ام بحثا گورین هالویستا بکین یعنی 236 روزن اف جینوسایدا بردامه امریکا دست پیکی هف پیمان بی حتی نکجی دیار به هف پیمان لیب طیبتیجی پشتی بی آوایی طیبتیجی ایرش جالی اسرائیل و تیری کرن و هولین ولاتین دنجی هنک و دیسا دان پیدان دولتا فلسطینی بکن هر هف پیمانا بری امریکا دی بمینه یانجی شرما داده هلوست خوب بگوره اولا شكرا للدول تسبيك سباسيا وان هرسي ولاتان اسبانيا ايرلندا ونرويج دكن براستي تبي درنگ ماينا في بريارجي بدام بيدانا في بفلسطين وكو دولتك سر بخوا هر وها اف هلويستا هرسي ولاتان اوجي كنجي هات دما او دبلوماسيا فلسطينيان رجدبونا اسرائيل هموش در انجام وين هاتن اف بريار افانسي ولاتان امريكا وراي قشتيا امريكا جي هر وها دولتين يكتيا اوروبا وهجمارة كدولتين جيهاني بشتفانيا دوزا فلسطيني دكن اف يك جي اسكارن بشم دوزا فلسطيني نها
گلکی نوارای گشتیا جهان ده گلکی پیش کتیه دبرانبر ده چه بویه او چیروکا اسرائیل شخوره ده بیجه هموشی آستاوی دا کتیه حتی نها بایدن و ریوبریا خواه هلوستاوی نه هلوستا که جدیه در بری وی جنوسیتا کو اسرائیل برانبری خلق فلسطینی دکه او بريارة دادگاه ناف دولتي امريكا لتجي وين راوستي براستی ابي يجي ناي قبول كرن حطانا امريكا نجدية بيك امريكا فيتو بكاراني لتجي بريارين اوي كوب شتفانيا اسرائيل ناكن ابي يجي جالي امريكا و امريكا براستراس بشتفانيا اسرائيل ديك هناك بروجه اسا هن جالي كوماريان و جبو هن تجي بنيامين نتنياهو سرك وزير اسرائيل لي امريكا ناهل افيك بكرن راستي امريكا نها ترورك بكارتينا برس عمر مادام تبحثي كوماريا كده از كوماريا ديمقراطه بچنكي هل بجارتن طريقه دانا جوي امريكا دي روشال غزه ببكارتك هل بجارتن دا بكارانين يعني تشبريا هل بجارتنا به اداره بايتن بخوب کار بینه یا جی پشتی هل بجارتنا به اداره که نیب تایبتی جی و پرسه چاره سر بکه هر دو کوماری و دموکرات و وی کاغذ بکار بینن شبو خو لی اف کاغذ ند برجواندیا بایدن ده خلکی امریکا وکوند بینن نها گلک راپرسی شد بند ناوا خوندکاران ده تایبت تخوچینا خوندکاران لديجي بايدنن قالك جوان جهونن جي او خوندكار لديجي سياسة بايدنن درباري شر اسرائيل لديجي خلقي فلسطيني شيء صديجي خلقي امريكا درابرسية كده دبيجن كو كارم بيجن سردرية ريفبرية امريكا يا نهاج درباري در حق شر اسرائيل يعني جنوسايد اسرائيل لديجي خلقي فلسطيني لديجي دستوري في ولاتية او دخوازن فلسطين ببا دولتك السربوخة براسي اسكارم بيجم اسرائيل نها جينوسايد دكا امريكا خلقي امريكا نلقل نارينا حكومة اخوان درباري باش برز عمر امزي جناف چه دير كاتين يعني ما بحساب براين فلسطيني نكر افينكو حق فلسطين سروان هيا زيتر طيبتجي ابدنك بين ما بس تمجي هالوسطى ولاتين عربيه الرجلات نفراس هين شواد بينم طيبتجي حتى دوي دما داويه دا وكبيت في ينجي دوي رابينك هبجاليه ولاتين نافچه ولاتين عربي طيبتجي اسلامي بگشتين في مستويين دو است هنس کارم بشم ده واته سیاسی اف ولاتن براین عربی بلوستن باش دانو داخویانی شر مزار کرنی جی بلا فکرن درباره وی شری وک مصر اردن رولکا باش لیستن جبوكو مترسيا كوشبر كرنا بزوري جبو سيناء ني كرنياجي بو اردني ليه از بيشم دولة عربي تقاغزن بهزيو كو دستوان بكارنانيا براسي قالك قاغزن سياسي دبلوماسي اولكاري آبوري بازرگانی هموش دستوان ده هنه جبو بکار بینن لدجی اسرائیلی هاگر بکار بینن از دوی باوریه دمکو ده گوهرتنک مزن چه ببه ده وی شر جنوسات کونه حال دجی خلق فلسطینی تکرن از هیوی دکم کو برایم عرب بگهن وی آسته بگهن آسته بر پرسیارتیه بشک جوان
چکی خو بکار بین وان کاغذا بکار بینن یا جی آماجه پی بکن جبکو اسرائیل بین نشانه بدن اسرائیل اوی قال لك یک جی سپاس. لسر همو ولاتن اسلامی نتن عربی جی الخو دگره پیوسته هلوسته كوانيا جدي هب لحطانها هلوسته وان يا فرمي نلوي آستا بيوستو بربرسيراتيه برو واجيوه كي از دبينم كو دولة الامريكا لاتين وبافريقيا باشور براستي آستا وانجلكي بلنتر بوش ولاتن عربي دي درباري ده هلوسته وانجلكي باش بو دولة ولاتن يكي قال لك امريكا سپاس. لاتين شروع تشيلي کاری بلك ولاتن سیاسی جي هنج برازيل روما راستي الله. هلوسته وانجلكي باش هاي كراس خود قال ما دبون برئيس عمر خول قال لك سباس بوه